Pozdrav poštovani gledaoci i dobrodošli u naš novi video. Danas vam predstavljamo montažnu kuću Iris. Prije nego što počnemo sa samom recenzijom, podsjetit ćemo vas da se pretplatite na naš kanal i uključite zvonce za notifikaciju kako bi dobili obavijest o novim ponudama. Kuća Iris je tlocrtno kompaktna i predviđena je u dvije varijante, kao trosobna ili četverosobna kuća. Četverosobna obiteljska prizemna kuća Iris sa nakrivljenim krovom ostvaruje fleksibilnost u malom prostoru. Kosi krov dodaje dinamičnost eksterijera i specifičnost interijera ove niskoenergetske montažne kuće. Fasada ove kuće dominira bojom i na njoj se nalaze francuski prozori sa sve tri strane, čime se u interijeru ostvaruje ugodan i svijetao ambijent centralno pozicionirane trpezarije, ali i ostatka dnevnog boravka i kuhinje. Uz dnevnu grupu prostorija moguće su varijante s 2 ili 3 spavaće sobe i kupaonicom. Kroz dvostruka staklena vrata iz dnevnog boravka se izlazi na vanjsku terasu koja je u potpunosti natkrivena izvučenom drvenom nadstrešnicom te omogućava uživanje u hladu. Ova kuća ne posjeduje garažu, a njena ukupna kvadratura iznosi 117 metara kvadratnih. Montažna kuća Iris je izgrađena u fabrici, materijali se čuvaju u zatvorenom prostoru u kontrolisanom okruženju, eliminiše se rizik od vlage, hrđe i oštećenja od sunca. Svi dijelovi ove kuće se po želji mogu lako proširiti i nadograditi dodatnim elementima. Montažna kuća Iris predstavlja još jednu u nizu klasičnih ljepotica koja će vas privući čistom koncepcijom i jasnom podjelom prostora. Ovaj video predstavlja samo medijsku reportažu, nemamo ugovor sa proizvođačem niti reklamiramo bilo koga. Ukoliko vam se sviđa ova recenzija, molimo vas da ostavite svoj komentar kao i da lajkujete ovaj video.